ዋው ዋው ዋው! እንዴት ታምራላችሁ! ዛሬ ፈታ ዘና ሽብርቅ ሽብርርቅ ብሎ መጥቷል ጨረቃችን። ዋው ዋው ዋው! እንኳን በሰላም መጣችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሸና ሀርከፉኔ ዋው ዋው ዋው! ዛሬ ይገርማል 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 ይገርማል። እንዴት ታመራላችሁ ደግሞ! እንዴት 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 እንዴት! ውይ የዛሬ የተለየ ነው። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ዋው 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 ዋው! እንግዲህ እንደ አያችሁ ነው። እኔ እኮ ምን አዲስ ነገር አለ ብዬ እስከ ቪዲዮ ሲመጣ ጓግቼ ስልኬን ስንት ጊዜ ከፍቼ 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 ሲአይ ምንም የለም፣ ከፍቼ ሲአይ ምንም የለም። ምን ነው አይለቀቁም እንዴ ብዬ በጥሩ ሁኔታ ጠብቄ ዋው 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 ዋው! ደስ ይላል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ደስ 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 በጣም እውነቴ ነው። እኔ ደግሞ ሌላ ሰው ሲማወራ ሌላ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ። አረ ብዙ ሰዎች ቀለበት ነው ቀለበት ላይ አሰራ ነው ብሩክ ያሉ ነው። እኔ ደግሞ ቀለበት መሰልኩኝ። ዋው የዛሬ እንዴት እስከ ቪዲዮ ሲመጣ ጨነኩኝ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ቀለበት ላይ አሰር ነው ዛሬ ብሩኬ። ጥሩ ዝግጅት ነው ያለ። ጠብቁ እስከ ማታ ሲል ብሩኬ ብዙ ሰዎች ቀለበት ያሰራል፣ ቀለበት ነው ያሉ ያወራሉ። እኔ ደግሞ እስኪ ቪዲዮ መጀመሪያ ቪዲዮን አይቼ እኔም ልፈትፈት ብዬ ጠበቅኩኝ። እነሱ ሲመጣ ማለት ነው። እነሱ እስከ ሲመጡ ጠበቅኩኝ። አሁን ደግሞ ቪዲያቸው አይቼ ጨርስኩኝ። ወደ ዩቱብ የመጣውኝ አሁን ጨርሼ የመጣውኝ። እውነቴ ነው የሚላቸው። ከዛ ሰው ዝም ብለው ፎቶ ሲለቀቅ ምን እኔ ውሸት አልወድም። ስለዚህ ተረጋግቼ እነሱ ሲመጡ ወደ ዩቱብ እመጣለሁ። ስለዚህ ዛሬ የሀይሜ ልደት ነው። በልደቱ ጊዜ ብሩኬና ሀይሜ ስለተጣሉ በጥሩ ሁኔታ አልከበረም ልደቱ ማለት ነው። እሷም ልደቴን አበላሽ ብላ አኮርፋለች። ስለዚህ ዛሬ በድምቀት በቃ ማመር ሁኔታ ልደቱን ተከብረዋል ዛሬ ብሩኬ። አራ ሰዎቹ ወራ ዝግጅቱ ሰዎቹ መቀባበሉ አራ የባስ ነው። እውነቴ ነው። ይብድ ያለ የባስ ነው። የዛሬ ደግሞ የሰዎቹ አቀባበሉ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ይገርማል። እውነቱ ነው። ሀይሜ ራሱ ደነግጣለች። ብዙ ሰው ነው የደነገጠ። ብሩኬ ራሱ ደነግጠዋል። ግን እንደ ዘፈን ሲሉት እንደዚህ አይነት አይቼ አላቅም። ስለዚህ ነው ያለ ነው ብሩኬ ራሱ። ወላሂ በጣም ደስ ይላል። አንዳንድ ምልክቶችም ብሩኬ ብሏል። መልክቱን አስቀምጧል። መልክቱ ደግሞ ምንድን ነው? ውስጣቸው የሰው ክፍ አታስቡ። የሰው ክፍ ካላሰባችሁ አላህ ሁሉም ነገር ይስጣችሁ። የሰው ክፉ የሰው ሁሉም ልባቸው ንጹህ ይሁን መቼም ያለ ነው። እውነት ነው። ልባችሁ ንጹህ ካረግን ሁሉም ነገር ከአላህ እናገኛለን። ደግሞ ልባችሁን ቆሻሻ ከሆነ ሰው አለ ብዙ ነገር ነው አለ። አሁን ሚዲያ ላይ የሚያያቸው መስጠላ ነገር ነው። ምን ያደርጋሉ? ይሄ ሁለት ልጆች አሁን ምን አረጉ? ሰው አልገደሉም አይደለም። ሀይሜ ሞተች፣ ብሩኬ ሞተ፣ እናቱ ጭምር ነው ቀብር ላይ ያደርገው ያለቀሱ ብዙ ሰዎች ሴቶች ነው ደግሞ ብዙ ሰዎች አሉ። የሰው ሞት ርስታቸውን አትወስዱም። እነሱ ሲሞቱ ለምንድን ነው የሰው ሞት የሚያስደስታቸው? ለምንድን ነው ሁልጊዜ የሰው ክፉ የሰው በቃ እንጃ ወላሂ። አንዳንድ ጊዜ ቱክቱክ ላይ ካያችሁ መስጠላ ሁሉም ነገር ያስጠላል። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ሊቀቁ፣ ይሄ ሁለቱ ልጆቹ ሊቀቁ። ደግሞ የሀይሜ የብሩኬ እናት ሁልጊዜ ሲአይኔ ወላሂ አንዲ ሴት ወይ ወንዲ እኔ እንጃ ወላሂ። ኦኮንቱ ደግሞ ሰው የማያውቅ ኦኮንት ነው የምትመጣ።
እናቱን ትዘዝቃለች። እናቱን እንዴት ፊቱን አበላሽታ ታመጣለች። ግን ወላሂ አንድ ቀን ታገኛለች ከአላህ ከሰው ሳይሆን የእጅ የአላህ ታገኛለች አንድ ቀን። ክፉ ሰው ክፉ መቼም ክፉ ነው። ጥሩ ነገር የማያስብ ከሆነ ጥሩ ነገር ነው የሚያጋጥም። ክፉ የማያስብ ደግሞ ክፉ ነው፣ መቼም ክፉ ነው የማያገኘው፣ ክፉ ነው የማያጋጥም። ይሄን አውቃችሁ ልባችሁ ንጹህ ሆናችሁ ሰው በቃ ይኑር እንደፈለገ ይሁን። ለምንድን ነው እነሱ ቦታ አትቀምጡም? እነሱ ርስት አትወስዳችሁም? እነሱ ልብስ አትወስዱም? አይ እናንተ እንጃ። አንዳንድ ጊዜ ወላሂ በጣም ይገርማል። ስለዚህ ብሩክና ሀይሜ እንኳን ደስ አላችሁ፣ በርቱ፣ ጉዞ ወደፊት። ሚቀኛ እንደዚህ ነው። ለሚቀኛ ቦታ አትስጡ። ሚቀኛ መቼም ሚቀኛ ነው። እናንተ ጉዞ ወደፊት ከክፉ ነገር ከሚቀኛ ሁሉም አላህ ጠብቃችሁ ወደፊት እናንተ ወላሂ አኩማ አርጊተን ጋ ቡሩኬኒ ሀራ ቀለበቲ ዳታ ጀደኒ ነምኒ ባኤን ኢላ ዝግጂ ጥሩቲን ኤጌ ቱሬ አንዩ አመሳን ኡፈኒቲ ጭንቀኔን ቱሬ ኡጉማ ሴ ጀቹዳ ገሪን በገገመደኒ ሀን አሰብደን ሀራ ሚልኮኒ ጀቻ ቱሬ ኦቶ ወሊን በሪን ጀቹዳ ፎቶ ማአርጌ ሀሳ ነምኒ ገሪኒ ኦቶ ዋን ሁበቲኒ ጀቹዳ waa hubatanii ka'aniiti malee qarmatti arreedanii yoo dhufanii amma yuutuubii kanarratti waa gadhiisanii namni inni nama daawwatu nama taazzaba. Maaliif hojjetanii sobduu nama godha waan afaan ofii keessaa bahu waan tokko otoo mirkaneeffatiin dhufanii ariifatanii dhufanii tennaatiin hawaasaanii yuutuubii gizee si gadhiistan namni sin beeku sin argu kun yuutuubii soba gizee hunda namaan jedha. Kanaafuu amma viidiyoo isaanii ilaalee dhaggeeffadheeni dhufee jecha isaanii yaada isaanii asirratti haniin dubbachaa jiru jechuudha. Kanaafi guyyaa dhaloota ishee kanaan dura na jalaa balleesse jettee wal lolanii jiru gizee sana xuruutiin hin dabarsine guyyaa dhaloota ishee sana. Har'a immoo Burukeenii guyyaa dhaloota kee bagattee si ga'e jedhee akka ajaa'ibaatti boota baay'ee tokko namatti tolu tokkotti qopheessee fi achirratti argamanii muuziqaatiin homaatiin baay'ee tokko namatti tola haneddeen jiru. Achittillee dubartoota jira. Dubartoonni akka isaanitti qabaabalii godhanii fi xuruutti simatanii dubartoonni jechuudha. Achitti akka kanatti waan hundaatiin isaan babbareechanii ijoolleen achi keessaa hojjetan bakka sanatti jechuudha. Hojjettoonni achi keessa jiranii baay'ee tokko nama gammachiisa. Akka kanaan ishee kiisee baga guyyaa dhaloota kee geessee jedhee jira Burukeenii. Kiisii kanaan dura na jalaa balleesse guyyaa dhaloota koo jettee meeqa dubbattee jirti. Kanaafuu har'a akka kanatti gammachiisee boota qabee akka ajaa'ibaatti boota bareedduutti guyyaa dhaloota ishee lammaffaa akka kanaan dura kabajjee turre har'a immoo akka addisiitti kabajattee jirti jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Maaliif ijoolleen kun fuulduratti adeemti yoomuu jaalala rabbiin jaalala namaa sinii haa kennu. Jaalalli namaa qalbii miti. Jaalala namaa sinii haa kennu jedhanii ijoolleen kun abdii boruuti. Maaliif kifuu namaaf yaadanii guddina namaallee jibbanii akka isaanii akka namni guddate akka isaanii akka namni bakkaan ga'u barbaadu yeroo hundaa garaa isaanii qulqulloon ta'eef rabbiin jaalala namaa isaaniif kenne guddina namaa hin jibbanii jechuudha. Kanaafuu har'a akka kanatti kabajata oolteetti Haimeen gammachuutiin baay'ee tokko namatti tola. Burukeen immoo kan jedhee as dabarfatee yeroo hundayyuu gaarii namaa yaada hamaa namaa yaadina. Garaa keessan qulqulluu godhadha. Yoo garaa keessan qulqulluu godhatanii hin milkootu. Nama irratti ilaalina. Namni kan fe'e haa jedhu, namni kan fe'e dubbatu. Sini kan sin beektan hojii keessan malee namaaf gaarii yaada gaarii oolaa. Namni kifuun waa yaadeera ani kifuun oolaa fi jettanii hamaa naa yaade namicha sanatti hamaa yaada hin jedhina. Amma dandeessanii gaarii namaa yaada. Ammam jiraannaa nafsee tokko baannaa nafsee tokko kan nuti qabnu. Kanaaf amma jiraatanitti keerii namaa yaada. Yoo keerii namaa yaadanii rabbillee keerii isinii kennaa kan inni jedhee jiru. Dhuguma namni tokko yoo gaarii tokko namaa yaade yoo gaarii hojjetellee bakka yaade gaabooru jechuudha. Rabbiin hin gargaara nama gaarii hojjetuuf jechuudha. Kanaaf akka kanaatti akka ajaa'ibaatti har'a kabajattee ooltee jirti Haimeen. Ani qalabatii see eegaa ooleeyyuu kunillee gammachuudha. Qalabatii caala humaa miti. Namni baay'een kan eegaa oolee qalabatiitti eegaa oolee amma isaan dhufanitti ariifataa ture namni jechuudha.
akka kanatti nama gammachiisa. Qalabatiinis guyyaa tokko yoo rabbi jedhee hinuma ta'a. Guyyaa isaa eeggatee wanti hundinuu eddee dhaquun qabu. Waannaan wal amanuudha malee namni walii galee wal amannaan bakka dhaqan hin qabu. Akka kanaanii gammachuu keessa oolaniiru. Ani immoo amma viidiyoo ittiin gadi gadhiisamtutti galgalatti na eegaa jedhee burkina wanni sheer godhu amma silkii baneen eegan dhufu se'ee cannaqamaan oole maaliif hin cannaqame qalabatii see gammadee jechuudha. Gammachuufidha malee waa biraa miti. Gammachuu miti guyyaa alootaa ta'ee homaa miti guyyaa tokko gammachuunis inuma dhufaa jennee abdii qabna yoo rabbi jedhee. Akka kanaan gammachuurra oolanii jiru caraqoonni baga nagaan dhuftan jenna. Malkaam